Kublai pi ke pelok pujol barok juga channel kene ke channel ke jonga bar ke pet je ke video jong kene ke channel ke jonga. Di pelok mentak video ngon rai pi ya kene ke wei kala kidro. Kaba on supang khlai hak pratarik jong ni banai balai. Kedor jong ke tiket jong kene kala kidro tang arpio tang kai tiket bat ki pras ki long kumne banong kong unyo ada ka alto kiten baar unyo ada ka skuti balai unyo ada ka pisa ka balai peu hajar tangka. Bat ki construction price ki don Halo santali ar hajar marwe. Di pelok ya kene kala kidro bal penyait daka dorbar sinong tara East Chantia Hill District. Di pelok ke bakwa bantet ya ki tiket jong kene kala kidro lang bak online. Te pila ban kol hanu lembar nru khandai no khandai nyu san pran nyu arwe. Sengap tau lembar bang IEP nru khandai no khandai nyu san pran nyu arwe. Ngadihi ya kene ki tiket lang bak online tapi kwa bantet tang arpio tangka gawe aspa tangka sibung. Pinjo ada kol tu keten berkeskuti berkepisa ka ba lai peu hajar tangka. Te pelok ka video ka live ru ngan le hi por ban pakhlai ya kane kala kidro kata kasngi ba pakhlai ngan le live an peni fi da ka live ka por pakhlai ya kane kala kidro. Te pelok sampai thet ki tiket jong kane kala kidro kum ka jingirap jong pi ya ka dobar chnong untara. Kane gede ka chnong ka barit hapo East Chantia Hill District bar ka chnong ka baranglong ka chnong ka ba saden ti kunta don kam ka jingirap ka jong pi ba pi nyirap da ka bathet ye kine tiket jong kane kala kidro. Kuplay sipon.